Ura wari gavana wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi na arĩrĩtie siasa cia kũgayania Kirimara akĩrana na mĩario cia Izruko ya kuga atĩ nĩ kũbati kũthĩra kũrĩ na Mount Kenya East na Mount Kenya West akiuga ũntũ bonende mũketha bũkĩangaratania akari nontu akari bethĩire Kirimara na bakĩtia wo nongelete kwĩtenoku kũretetwo nĩ siasa cia one term na two term akĩlikithia Kirimara kĩbati kwĩthĩra kĩrĩamo kende kuyĩka Professor Kithure Kindiki kĩrĩ mwaka yo 2032 mũtugĩkare aina ntetoi ni ure waringa bana Kiraitu Murungi akiariria siasa cia kũgũkania kĩrĩma iria ciithirĩte igĩkuchĩria mauge ngũrani kuma kĩrĩa atongeire na akari akiaria na ugĩte kĩrĩma gĩkĩ gĩatwire na tũkagĩtigo na akiuga atĩ kuona ũrĩa ũmba kũgũkania kĩrĩma kĩ akendekithia akari bara bacigĩrĩte kĩrĩma babati kũgwatanĩra na bakethĩra bakĩgwata mbaru DP Kithure Kindiki akiuga thaiji no wore akwena wathani na kirita uge bunge akiuga oro kugate Kindiki nete atongeria bakarendea bere nikiniwe no ore agateithia kĩrĩma na muthiene akiuga akari ni boba kethra bakirita wa muri ore bakagwata mbaru akiuga thaiji gituma kĩrĩa antu bakuwa kĩrĩmene kiumeni na siasa cha one term na two term turente wa kĩrĩma no siasa ni mantu ya interest tuone nomba kwewe gitene kiu kirema kia benefit already Kindiki ari mwarine Kindiki no ri ngorune no tukwa Kindiki na tetherwe awaturwe kirema kiombe awatura nembu awatuge ku awatuna Meru no ntu ala tu tembere no ri agui sana no nene no atumiro ne bubwega ukeria kirima ubunge utura Kindiki no ene yatwire atwire turantu bakirima eti mtu manyombe kugora kirima kiraugire na atwire turatongeria atwire Kindiki atukubwa nontu wa 1 2 and 3 nani watwikane uni nani ndatonya ngabutethia na njeriku yeu sidio Kuruki Kiraitu na ugite kuringana na mathabu jawe ya gĩsiasa kinya kethira Rais William Ruto na kumenwo ni Meru aruga ni wokathurwa kĩrĩ kĩthurano kĩa mwaka wa 2027 akiuga nandi Meru babati ukarambe bakaringe thabu ria kuga no bati kujokia utongeire Rais Ruto magaruka mwankena wa 2032 akiuga gũte Ruto amba kwathana kwa gĩpindi kĩmwe karuto rwari tiata atweka no kathana tabu imwe kulingana na history twinio kinye kithurano kitwitete nenkomenya Meru abaingi muno ibathuri Ruto na bari gwate muringira kura ende ndikirie ni bwega yoro kwenda kulingana kura naringe narakaenda ende kire mathabu yao ni tarite Ruto no gashindana 2027 na buri no mwaka 2032 wende tukare nindi tubange ningimu bro gatonya Ruto ma 2032 muthiene Rais Ruto no ora wari DP Rigathi Gachagua berigeri Meru weekend eje Kiraitu Murungi aruga bonde ne bagwati ugeni kenda bakendia sera chao na akiugora mtu akethira kimenaga ageta michemanyo ne ao kanethira kimithangarania ote muntu kubanga ndaka cha kugiria muntu ungiaria ote muntu kubanga violence yo kwanza ni kanitu katiba yetu kwa kyankoromba ntu wa Meru itu tunaviri ora twatura nyombere kiripotra ndeto cia weru ria kwarietwa ni mutuge kare